Kajing penhiar ke Sorkar Jilla ya kereta thep kampulit, kala penlingo bat penling art ya ki babun ki samla wat kampulit, ha ke Jilla, nakaliang kite ki samla, hapo kajing yalam ke samla barilang pingrop, menta kesngi ke arpu artarik uyayong, kila let penya kendu yu Secretary and Personal jong ke Home Department, jong ke Sorkar Jilla, uba CVD dingdo, ban pan jing syai, halor kajing penrit reta jong ke Sorkar, ha ke bayadai bat kajing thep kampulit. Haba keren syakilat patai kubur, hadian kajingwan ya kendu ya uba CVD dingdo, nakaliang kite kisamla, kilapen pau kajing kendit bat lingo, ya kajubab nakaliang secretary jong ko home, namar ba uong baka kam kadanglong under process, bat jubab pa nakaliang katanat, kamla man le AA. Te kumbangi pan hi mani kisamla ni pan ya ka corrigendum, bat ni pan ya ka jing penbet ka age limit namar ba ki samla babun jong state in yo ban apply kini pan ru yang kata ka notification bagi ong ba kaladan ka notification na ka personal department ni pan ka copy nama kalami advertisement hau nju tarik deka notification jing sisala di ban mi shwa kata ndre ki ong ba dang dai under process so ngi kendet kapala nama bagi ong it is not out yet. I guess you guys heard it dai ki ong ba it's not out yet, so ka jing kali ka dai ba kumno ka notification is not out yet, it's under process. Tang baka kam ka advertisement ka application ka dang yan. Ye ni dap yang sisisian ki jing kali hi tang ba ngin try sya kamadro ban ai shu ki jing tho sya ka sarkar namar ba kanye ka jubak ti ka response na ka sarkar ngim su tho kumangi ong bani smo hi kanye ka sarkar baki persya ya ka jing kiu jo hi samna ye dakim ai hi ka corrigendum ti ngim su tho bang ki desha ken kata deka jingle jong ka sarkar tiana kaliang jongi marsin yo I ya ka advertisement mira le kat balahi ban penmi ya ka jing penbai ndai ka syongpat haki menta lor baladan kata ka fol ka bahep ha ba ka notification kam don tien kam padon tie kata ka deka blingo ken tie ki samla ro shakmat ki kwa ban le ni ke la syong sem ba ki bamla banai ko regendum ki shisha tie baro hi bam penmi era ka sarkar yu hi ka ban kan bam dan cimbakla tie katang de ki brio dan bet tak daw hingi dan ko regendum tie tak daw hingi ong ba it's okay tie ngi dan kam tang kata ka jimban bet henry ba kim tre ban penbet tie ngiwan ban ong ten ba kumno pin kala hakdak dalam ka notification tie ngi pan hi men kan notification henry ba ki kata hi ka main tie henry ki ong ba it's under process kumakakan ni sa prestun ru I ong ba ki suspend choya ka application day na kadaw ka bang yo permission na ka election commission tade hadu ipul model code of conduct ina do khatsan march kilala ti ban shim lupa shi banai shwa bale kim shim long ya tak kum ka organize ti ka sarkar ru kumla ban shu long phila de phishna ka lo te kumno kan pin break ya ka lo long law makers hamne se kumno kin de law breakers te ka ta bang sa tho te kuta hingi tengi expect bakan wan shwa ka notification te ambam don te ta hingin hab ai biang haka writing in hab pet biang ngimpat sini ai thara yang ne marba dikna kibun ka post SI khandian kin ka berthai du kam pat kin hab apply ti hai ro te unta te kat pat yo hi ka corrigendum ngimlong hi ban sangiat mo man kini ki samla ni che mangingin let che dam yo ka corrigendum te kamot aku di kan te kata hi ka jing patret biang ki ya ka sarkar pakin penino ya ka corrigendum ki kwa tangi kata hi la bandai tangi kani ka one time ru nama dang should hit ka covid dang should hit the at least kidi man sotu kan the government should not act like it's against us there it should be for us kan kila ongi samla ba do it for us the belay but can keep it the ya kata ka jing subat ya ngam nang ngai ai tambah ki la mislead palat ya ki samla na pas dang kila ya lang baklahi na pas dang tambangim ko banong bangi dei persya sarkar ni ko pat baka sarkar kam persya than ke ki samla ru tang kata hi ba ye dani ki relaxation pan ndai ha I ong ba kila man apply long da kanu ka kam kanu kata ka dei te ngi ne la trai ta ki kam tambolong ni klem ong ban nam apply tak tangi kwa ai kini bakin release at least ban ai relaxation mo tak kuno live post nam ni pan ni ong live post nam kala biang ki ong badan kam kata fitness live post nam te fitness na you kada ong don kata fitness la dangi gimla mare tak sai la tip te tu bangin don hi kata ka bor te plus nam ta ni pan ong ba hila em mo ban ai da ini ka long ban ai assurance mo bakin
la mat ketiu kan senam hadu mentau di ong em ngam la Wan itu lah itu tang itu kim ai juga begini na ini solo mo yak sokar baki kilek kendut kalau pelek kendut le man la di penher di kun samla kan kun ba shutdown anjing siapa itu ga biasa asam raful siapi sama kita ngelak depan air montai relax biji kita kita balik tulis kalau cuma air montai relax kan iwan pan yang kata kan montai relax kan rumah air kan yang batang dia proses kelim tak kan bakum no kita mixture kan memang ini yuk tak ya solution ngelak teman pada hadian deh kata Kaya kung ba pwede pa na ay pwede ba ni? pas kau iru iong ba Nong hitam ai di masuk lain ai ngi kita ki sidan mapring jengi ki ba pas graduate makna kita di bamla man kot bor ma kata kayak sai di iong kita ngi bangin hab apply tang kayak sai tingi iong ya i ba mau kita di kun samla ki ba kilada bi graduate tang ba man apply ke SI kalau mau pakai than ki nomor ba kisutu i kat kun bor joki no ba ka notification dai kampat mi ba ka advertise kala jan pun te second lipan ngin kali yang ya ka kuri dendam kila ne ban ai te ki ong menta ban bu da ka jin kho ya ka taru ngin bo tang ba one time relaxation because of covid balai kan kan ya kata ye nani shikmat ni hab ya chushu tang ban yo ya ka kuri dendam i kata